Gledate Eden na Eden, ovozmoženo od Good Nature, vkusodna prirodata. Ja ne znam da li Gilmore ima i koje su mu objave na Instagramu. Ja vjerujem da njegov Instagram, kad sam gledao, to je bilo nešto vrlo malo. Ampak ti reče, to je drugo vreme. Čovjek je prodao u 8 sekundi Pulsku arenu. U 8 sekundi. Znači, u ponoć su puštene karte, u ponoć i minut je bilo 10.000 karata. Ne slikaje se u kadi gol sa bolje, sa penusem, ne slikaje se u Dubaju, ne govori jutro sam radio kajganu, ne radi selfije. Ja ne kažem da je to pogrešno kad neko radi. Moja ideja mene u očima publike je bila da ja budem tip koji ih ne zamara. Da ja budem tip koji kad kaže, da ne kaže nešto previše, da mu vjeruju. Kao što mu vjeruju dok pjeva. I jednostavno u skladu sa time ja se i na Instagramu i na Facebooku prezentiram. 99% mojih prezentacija na Instagramu su scene sa mojih koncerata. To možete vidjeti. Svaki koncert gdje ljudi pjevaju i to, moglo bi se to možda razraditi sasvim sigurno da 3 čovjeka idu oko mene pa da snimaju neko kako se grli, kako se ljubi. U tom segmentu sigurno ima nekog mjesta za napredak, ali kad mi neko kaže da moram se slikavati dok sam ispod tuša, da moram retuširati svoje bokove, da moram konstantno biti photoshopiran, ja mislim da to nema, ja mu samo kažem i ovakav sam napunio 2 arene u Zagrebu prije 1,5 dana. Pa onda 3. mi ne treba. Očito me ljudi vole, šta me manje gledaju, me više vole. Super.